ما درشمک داوه هوه بلا خوستویت خود است ندهیم. هر بند ما 5 روز دیار کرین بو و حالمت داوش کرنا ماسکو دزگور کو کاروبار تندرستیان کشیم بیشین تحقیم و چند ولدرا. خو پاراستن جی همی تشتا گرنتر افریقا ده بی ام خر هر جایی که المال بی در و بی لازم ام خر پامند بین دیفرمان وزارتا تندرستی و ناف خوچ به هنده دام کسو کار خو عزیز خود دست ندن. يعني تبريد هو مي على راس الليف ساحبه تسحبه يدخل داخل القاعه هواء بارد طبيعي يعني لدرجه احنا اللي داخلنا اللي نريدها ببالنا الدجاج الافرخ اول ما يجي صغار يعني يحب درجه عاليه يبرد فنخلي له درجه 33 او 32 فبعد اسبوع الاخ شويه لان هو يكبر ننزل الدرجه اللي هو يستحقها 32 او 31 فبعد اسبوع الاخ نسويه اقل لحد ما شويه شويه يكبر الدجاج يطلع له ريش بعد ما يبرد ننزل درجه مالته عادي يعني حد يصل عمره 40 يوم درجه يصير 24 20 ماكو مشكله. اگر زۆر ئاڕواتە گەرمەوێ ئەو جوشگە نەخۆشەوی نابێ ئەگەرش زۆر ساردەوێ ئەوش نەخۆشەوی نابێ ئەبێ هەموو ڕۆژ تو لەگەڵێ بڕۆ ناوی بزان مرتاحە جوشگە شتی باشێ ئەخوا تر ئاواکە. I'm the manager of the Fries Museum. It's a family company and we are open since 11 years and it's the only Fries museum in the world. We have a lot of less visitors into the museum. We needed to close the museum for 3 months. Now we are open again and we see that we have approximately a third of the amount of people than before. Now everybody needs to wear a mask, have some social distances, so it's not easy, but we try to do the best as possible. I come from the Netherlands, so we're close here to Belgium. And well, we love to eat fries in Holland, so well, it's nice to see where it comes from and to see what the history of fries really is, and that's why we came here. Yeah, we have the masks and everything, and I think well, to still see what we have here.